Mita, ta saan natamutlangan na kayat tipod no amamim? Apay ngay, Daddy. May salang ti mami ka. Nila ang Mami Linda. Anak, nabayagan na sinina anak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Iso nga awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim. Sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslagpay-pay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Taawan trabaho dito, anak ko. Iso atari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan tabantayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ija eskwelaan. Sa kuntumanan sunduan no madismiss. Ay manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, ah. Sana bali. Tapauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kas niya nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andung, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pa lang amin na dyan. Ngampatsek, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andung. Aramid ak amin nga bisko. Tapno, maiasidag tirek na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan, nana. Ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta may gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mangangkan to iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kon jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangag. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan, no agsweldo ak. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan yung manda to isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan. Atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakma, nagbiro kiti pagpabariak.
Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana. Order yo dagito'y. Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya ngay dagito'y. Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adong mati plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nangay nata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa ilang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si kaa nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kun ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay ito. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay ta big time di asawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, tagrabe ti kinaingpis na. Wun, kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. Aya,
Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namit a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kat kwarta da adwa tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Oh, apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Ha? Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Ha? Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalay nga may nga gurnong jay anak kao. Oray basit isweldo na, adala tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Ha? Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adda madlaw ko itamatam Jana. Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay Jana. Ha? Plat ngamin datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo, Jana. Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Jak amo anana, wen siguro Hello Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting paw-pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo tani. Masursuro na kito ka aruba. Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan, bumakbak na nga dagito ka aruba ito'y. Masursuro na nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano anya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursuro na ka mangkit kita. Anya pakasuro na maya. Husto kat di ta pumintas matibiyag da. Ay, basta madmaditirek na Andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitid ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis tali puspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di karupan tayo Marilita. Nakita ko. Talaga asaan nga agpaatiw day Tamira.
Imapanlakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali da siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas. Tapakasikuran na ultimo panagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko taromang ay mo't akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di panaggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod Ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amo nga tanilakay na, apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabil? Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot ngamin ti cellphone ko, apang kung kontakak kenkwana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pakibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuwag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mong tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaamot, Mira. Una, tagimatang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay di sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pamanagnak mo, Mira. Kan oray di ipag ni dyan nga nag-abroad. Nabiit pa'y lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitak, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pamanagnak mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni Daddy. Basta di mo lata sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot day jay basang. Nana, nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mun ti amam balasang ko.
Hello andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak mantibalay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon tabalay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sina nga dagos ti ibagbagam? Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanakmanan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat agnanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Uray siyak nga rod. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam amang aramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti apalay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtongtong palak. Kababain pa kitin. Impalpalasto ko nga di abroad kasawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtong palak. Nanalita. Manang Bianang! Hello, kada kayo. Wan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at tinadamag data. Ay maragsakan aklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkankantyaw kanyak. Kasursuron ko pa imot ti makankantiyawan. Makadandanog ak no adamang kankantyaw kanyak iti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayaw. Uwan nga rod Amin samot na natattao dito lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mo ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso da gita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mangasawa ka na nakaw. Uwan mo't kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kankantyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apukaw. Kahit naimbag no ubeng jay asawaan na.
Amangan mat no bumakitain. Di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay, jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karon makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaron, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais istresak ide tunggal kan-kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na bakay. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mon ta mamut, Juan. Pailaan. Saan na ita nakalimon? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko dinalpas ti kasarda. Naghani da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mon tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa oray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananang. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti adago sa iti apukaw. Wala. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno maminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan nga no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangarot ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bannog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa nga agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Ket, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan siyak ti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray ko manusan ni stambay.
Ay, konsumisyon na dyan nga asawa. Kat, kasano nga rod dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanon may, Edna. Iso nga, ay na po, apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Jay lamamuto, ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awam pa'y nga rod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un nga rod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay ti da diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y ita, Wano adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagadot anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarodan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputot tanay. Mapanon ti tawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Addan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kun friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon ti tawin? Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibpay laang. Ure man agawa nga agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan anak. Italaang manan nga aglive ka. Raden, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama lakay. Napukawan tinamnamak bakit. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturok takit din.
Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron amadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ay na, bambanog lang na ita. Maturog ta kiting. Apay akas tatilangam nga imay dito'y balay, edna anak ko. Naimbag pa'y ni Manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Basit pa'y la jay inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagait nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong no awam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inka agidasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na. Saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ko ta iso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nanto matagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bamban og laday ta. Oh, at iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldok ita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apay aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta.
Uray may sala ko matagbalin nga anak tamot. Tapno adda kumamat ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mat? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong morno bigat. Diyak kaya ti agpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka mo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kaya't ko tiyo madayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang... Mano atawon na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang insukat nagsamot tan di manugang yaw. Di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng. Agulimag kay man matanggal. Imbasa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, kada magkumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat da ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka. Saan na kal? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mangnamnamakin kwa na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kung. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang. Natulag ko ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na. Imbaganan ti address nga ayan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamot langan. Ako rin ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka.
Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Manang Bianang! Sabel anak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, while ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim. Apay ngay, Daddy. May salang ti mami ka. Nila ang Mami Linda. Anak, nabayagan na sinina anak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim. Sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslagpay-pay so nga anak ko. Wen anak ko, nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Ta awan trabaho dito, anak ko. Isa atari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko iji eskwelaan. Sa kuntumanan sunduan no madismiss. Nagyamanak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, ah. Sana bali. Ta pauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kas niya nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andung, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngampatsek, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andung. Aramid ak amin nga bis ko. Tapno, maiasidag tirek na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan, nana. Ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta may gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto idi niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mangangkan to iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rod kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kong jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan no agsweldo ak. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo na nga asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan yung manda to isang aribok na na. Tapag bayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat.
Ay naawan pa'y mo't bariyak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasa nga ribu amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan. Atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tenak man, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana? Order yun dagito'y? Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu mo ti plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balay ta pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagitoy kutsarayaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balayaw. Kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balayo. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasigmutan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balayo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo ti silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay, ta big time di asawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutuan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na,
pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaingpis na. Wun. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya. Kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasi ka. Pimintasan. Aya. Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong Dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalaing nga may nga gurnong jay anak ka. Oray basit isweldo na. Dalat tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam Jana. Pinasil po am sa matdata ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay, Jana. Plat nga men datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas No kasta, nag-flightan ni ipag mo, Jana. Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Jak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting paw-pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo tani. Masursuro na kito ka aruba. Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan, bumakbak na nga dagito ka aruba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano anya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anya pakasuro na maya. Husto kat di ta pumintas mo tipyag da. Ay, basta madmaditirek nak andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitod ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan.
Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak tilaslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na lipuspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di kaarupan tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga asaan nga agpaatyo day Tamira. Imapanlakit di ka dagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali na siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti kaaruba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas. Tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko taromang ay mat akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod Ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amo nga tanilakay na, apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig gamam ta cellphone ko, Sabil. Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kenkwana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuwag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mong tayo suti si dam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan. Rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita. Addan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Pagkunaan mo't Mira. Una, tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Apay, umanay di sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray di ipag ni dyan nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't Mira. Managatap ka talaga. Katisumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira.
Agyaman nakta pinabuludan tak iti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni daddy. Basta di mo lat ta sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basang. Nana, nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mo ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon ta balay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwam nga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sina nga dagos ti ibagbagam? Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat agnanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Uray siyak nga rod. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta pa panawon dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam ang mga ramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da ija balay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad ta asawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak. Nanalita.